ibon chavin ni khupha idam su keu hina mo chlaya social media la dung le WhatsApp group la dunga thilo ho video ki thadega ve tv o ipu ps vangama amin kimwa vangam kota idal do pi pau ti sei kha ve ga ngai mo mong ki tv na vet su ke ta du jong ka ta sanin yong le khat ve na hin ga ve khom ki tv kan nui li di chane ka mu da chana na ho hami na ho hami wan gama wan pau hi kat ve ngai mo mong ki tv na ho hami na ho hami wan gama wan pau hi no mo mo cái na van pau America la dung ban ta le Japan la dung Korea la dung China la dung ho in ku kite van pau hi tai ta an recognize na di wang sun nom thau in ti sabas chlai van pau tho hi ga ve ti ve van pau tho tu se hi ga ve mo mo hi ti ve na mu wa mo vi bo ro sim bo ji he thing 1 2 3 ki ti e kan sim no da kin van pau tho ye adu se yong sim ngam ji lo we ani ki sim su ke bin lang lai ko first pen ko sensor in thilo hi chu zong kau si pi na se ham a hin so pa yong chu nang ta bang nang ni se wa ka pathinu ke ho da ni ham ui chal van pau he ngai mo mo nge ki pu ps bang hi thu pi mo mo nge mosi le Eliza ho kom le Abraham ho kom le Joseph ho kom le pathin mi ta ho kom jinga jong pathin in Israel pau kisan jong hi van pau dinga jong ani sei kha lo ben ku ki te pau van pau recognize dinga pu ps ko ma het sa na hung jingwan ji kidang mo mo hi lo pi mo mo ngi a meniti ing wo comment a chun adang im cha ki sei ponte ele chilaya hi thu simnal ta khanom kin ga ve ti wi o na mu su ke bam chi in sim nya o cham khat chu viral that na ni sim su ke ta de ong ka ta sin tu ni kho khat a ka chi le mi pa khat in ka dam mo ze in ka in ku ten gmfdi muna ai puyon ching khulamin in the name of Jesus ta in tau pi ta chal pangin ai hin manin lu ding ai gun ka pancha khele iki ho diu ham ka tha diu na him atin kin jong ki ho bu te ka ti le amma chi khulami si te ni yem kaw te ni him ai tin kin jong thang cha ka hi bo we ka ti le kilami in atin ai sot lu zo lo phanin kain ku te za na hin bui gai ta we ti pi na samo mo ita chu chimang cho ta bang testimony nei ho in iti dan nan na share ngam ji lo am ku ti cha message a share yun jing dan hitam ke kha i nge nge le an mi pi thei da hoi ta ka sei do di cho pya chi teng ta le mi tam ta in chinu he ka tawa hi le gul limin ka mu ati ain sei dim se nen na ni cho hi thil khat wang chu hi ti chu het ngai chuta bang to tu sim ka hin sim do le ka hin se ho ta bang nei mi tam ta no mu cho sei do tang wo hi ta bang testimony hon sei do tang what samana ji ho ai lo le comment la do na ji ho mi yo sin mo mu no chume sei le wen chom lo ka a mi zo nu hi na pa hi na sa ta hung kilang bai de hin tin na hing hiong le chu nong ho thu thui tan tin chula chila hi vekit wo chi hi nal ka sa dan chu mai thon thu su khan su chi abon chawang kan sim lo di ha mai the pau thim yang kai po in yong le chila ya idu ning thau ki ti dam pi ti dam na man Facebook post an borna chun na hi tin thun sein Dr. P Hegin tungdim MBBS Rims Manipula ni to dan hi in
presently working as a doctor in Churchampur District Hospital, Manipul of GMFDI Churchampur, author of Kukizo Bible Satanic Version at is. Member of GMFDI Churchampur, author of Kukizo Bible Satanic Version. Kay man kehenai, meaning I know it na. Ichi heti cho laya verse ka iga simbeni pisaya. GMFDI na claim to riba asi God na Moses, John, Eliza na chingba sen mayam season na duna Bible yahan bagum God na pi hegin tungdim asi kukizo khaktagi oiba Bible anoba ama i na ba season na bani pi hegin na iriba Bible asina han na season na ramba Bible dagi hen na phaba superior oi high na su GMFDI na high yeti cho chi an mo say point amo nui la hui chi so ai le Dr. Hagin to say na YouTube interview born na ling long koi ben na a say su keu cho ya chu GMFDI te hi akam chang ta win ke man ke nai ki ti pen hi Bible hell ai lo le Bible sanga chungnung zoi tai ti amo say nom po ai chu ki phatlam na la ai la apu pau sam sao pa Dr. Hagin ki chen ta interview ani say su ke ta na ke man ke nai ki ti hi pathinin Mosi holoi John holoi Eliza holoi banga ni man athu ni ji sa ho banga cha ma ku ki te ding mo ma Bible tha be kha ji sa ai ti cho hi chu mai le ho jing jong chi chu satanic version he te ti pi yung cho na mo wa ai le GMF dam ke phung pa chu ko he ti wa ko bru le siwa ke cho na ai chi ko bru le siwa chu mai le te na ho chu ke cho mai ko bru le siwa ho te chun GMF DI te pachin thu chu satanic version tiu cho so pi te hoi ta ki ngai to to thilo ho na thilo chan khom pyo yang thilo ni hi we tiu ta chu satan ho ni hi we ti chu hoi ta ki het win lang ching do tang khang do tang hi chi yong hi we ket lew chun thilo pa thanglal thila microphone dom le le pa in what sama oi pu jang mangin GMF DI chung chang thwa ta san lo le ta san thi lo dan la thila na to hi dan ki chen tan an sayin chu chi thanglal in hin don boni Bible ni no nga thilung lung abona wang kan sim lo di cho chi a chain lang ka oi pu jang mang aga te kal dan hi khat mi ga veu te ka ti Bible ani no nga thilung lung di ho zo si hema sai ni het lo ngan na a hin ni het lo ngan hin nui zat nom be me ga ti pi cho na pathian thu Bible kalwala Bible tha gi sim ten hoi lai cho Bible tu sei ni no na sei wa mi ga na ga te kal jom lung ta nom ta cho chala ga be lo chen question ga do hi cho hin don buni Bible hi kon koi zui dia pi ham Bible hin pathian jong akan cha ham Bible khela ma jong tong thei ta lo de ham pathian hi pathian mi him ho hil de ham ama thu hi de ham thila ho pa thangkhulal nangol lan dai na thu sei hi na question hi ki vet ta nang question hi lo cho chi na pinu ching khulam thila lap hla no ko bru le siwan a pai ngol no question hi bo cho chi na nga ko na hong kon ki sai ta no wan chi question to pi ta na gelo nang question kan le do ni so ngai to a khat na Bible hi koi zui da ki pm na ti Bible hi e ho zui dinga ki pi hi a hele Jesus Christa le pathin thu het thim dinga e ki pi ham e loi le thilha zo ga het chit be na te dinga ki pi ham chu nan sai ni ani na Bible ai pathin a ke kan cha lo a hele Bible helama chu ipi go hol bedding ipi ta san bedding nup na chu pathian ke kan cha poina ti ham in seyo ke man ka he nai ti pen chu ipom thei be na diwa ke kan cha lo ham na ipi pen ham nan sei gut di Bible helama jong tong thei ta lo di dan ham pathini na dikin Bible helama tong thei pathin chun ipi pen chu ato be no ma ipi pen chu a hin to be na dinga hi chi hi na hin do ham Bible hi acham kim hitam acham kim lo ham pathin thu sei hi di hai di ram nan sei di ali na pathin mi him ho a hil de ham ai lot ama thu thui de ham nati pathinin mi him te a hila ama thu thwa ai pu ai ja chu ka thu bangin wen ti ham ai lo le Bible khellanga thilo hon thuong phu no chu hin ta san be na ti ham nan sei de cha thilo pa chi chu hin don bu no
chỉ chú ôi bùi yang mang na thu độ na dung duy akin năng cần lệ độ này in phát kể cha nan đòn bẩn đi ông chỉ chú hít tan tê tuần hạ na thầm khát gạ về tê cái tí gì chú in gạ việt mấy mèo in như chỉ thila hồ loi hi in phát xí là group là đúng ngay rồi là social media là đúng vậy lệ ni tin ngol nào hi sang chế gì ngay tan na ki sungol be jeng ai tai ai chu pathin thu ang ki man na a zo hi naw ki phun na le ki tom la wa na ki sungol che yung mo lo hi ya chu thila pu hi an tha te di bo cha zo ting le a moi ching ki sale yong le an til ngol che ni thila pu hin ani ve to chu chu hi tan te oi bon cha win dam sele ti ve